Jatend piny Kenya William Ruto owuok tung' mosuo kod mana en jalupne Rigathi Gachagua kaose kendo koni nodhi chao KPC nikech timbe ni maricho kod mibadhi kanyakla kod timbe mag nyayo akwede. Ruto notele sidho dongruok himbo mar piny Kenya okoni obiro yombo kweth makwado sirikal e yiero maduong'. Wadna Nyambaga ntiere kod ler mathoth. En mende siasa mane ochuo chieng' e kinde limbe jatend piny William Ruto imbo mar Kenya kochake kar chung' od bura ma Matayos. Busia hoye! Ka ema Ruto obara gwate wi mane en jalupne Rigathi Gachagua kose ni ne oriembi kum timbene maricho mochido kendo magalagala. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Busia, mkipima wale watu yule mwingine tulifukuza yeye kwa sababu ni mwizi, kwa sababu aliibia, hata akaibia mandugu zake. Mtu ambaye ameua mpaka ameua wasichana sijui wako na nini. Watu kama hawa watashindana na sisi? Jatend piny osoko kulundenge kombe konyiero kweth maketo sirikal tesre. Ruto oko ni juditogo ni moko kuomgi ni kod chilo mamienogi kata bang' wuok e apisi. Wale wengine walijaza watu Rivayala, saa hii wanatuletea Kisirani. Hawa watu sisi tutawamalizia asubuhi. Wakiendelea vile wanaendelea, tutawamalizia na breakfast. Hata hawawezi kufika lunch. Ninyi mnanielewa jameni? Ruto onyiso nyadhi e tijene e kinde osidho gedo mag ute manengogi ogonyore na sewa e kod chirni manyasani e Budalangi, Ikolomani, Matayos, Mahala e kinde mamoko. Wale majamaa, wale wanajifanya wanashindana na sisi, si mumewasikiza? Mambo yao ni matatu: Kasongo, must go, one term. Mimi nakuuliza wewe, hiyo mambo matatu wamesema inaweza kujenga barabara? Wako na mpango ya stima? Wako na mpango ya ajira ya vijana? Wako na mpango ya maendeleo? Agenda hawana, sera hawana, mpango hawana. Ama mmesikia wako nayo? Wako nayo kweli? Sirikal bende otengo menda ne yore kaka Mamudere Okando, Siopot, Nangima, Malinya Eregi kod Chavakali. Iga hoye! Na Musira e kinde mamoko. Serikali ya Kenya tumetoa pesa shilingi bilioni 2 ya kutengeneza hii barabara zenu, ipite mpaka ifike Malinya. Hiyo barabara tunaanzisha leo, tumewapatia bilioni 1. Ndani ya mwaka moja hii barabara itakuwa ya lami. Wadna Nyambaga, Ramogi TV.